Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya Mizoram State Information Commissioner Tharatan pujon nei laya IPS rotani State Information Commissioner tan pumangjangam to thang IIS retired rot ani bok Deputy Chief Minister puton le chan sarkar chungin na anghet lova thokmi sangni som pathum anda anghet to ti asoi Voin Khan Rajya Sabha Women's Reservation Bill soi ho tanani Sarkala Puichon National Award Thar Rashtriya Vigyan Puraskar Asiam Mizoram State Chief Information Commissioner Tharatan Mizoram Police IGP Headquarters Atanga Kumina Pension Pujon nei laya IPS Ruat ani State Information Commissioner Tan Pumangjagam to thang IIS retired Ruat ani bok Mizoram Information Commission how to thar pani larsa pin arwat nahi Voin Khan General Administration Department chuan ati chuaka Chief Information Commissioner thar pujon nei laya hian kumsang go samret puru Khan Mizoram Police Service zomin kumsang ni som pakhat Khan Indian Police Service akaya kumsom thum puruk chuang Mizoram chung le pona police officer na thokin kumsang ni som pukwa Khan Police Medal for Meritorious Service le DGP Commendation Dis alodong to ani Information Commissioner Tharapu Mangjagam to thang hi Indian Information Service IIS officer ni in a service chungin sarkar laipu Ministry of Information and Broadcasting noya Manipur Mizoram Nagaland le Delhi at sarkar na poimo taktak alo chel to kumin February tha Khan DDK Aizawl Director News ni in pension ani Chief Minister Puzoram thangan COVID har sadna in Mizoram achima wangin an be se ang takin na an thok theilo ti asoya thok theini se chu tun kumnga chung hian Mizoram chu sang taka anomarin thu asoi he thui voina Mizoram Finance and Account Service Association MFASA General Conference voice of Nepal na Aizawl zone mane man puina Chief Minister hin asoya Chief Minister chuan Finance and Account Service Association chu polian tak nilo ma se ramin amamo tak sumle pa en call thiam na nei om khom an ni ti an poimo hle ni ati tun ma centralin khau angrang taka state sarkar te sumle pai mandan tur aduan sakchu atha dul dewa state te an mani rem shed na maso na kalpui thei turin ati zalen hlakani ti COVID-19 shipui lo thleng zui tamai sia na an thona tur sumle pai anon pek tur tam tak an mu thei lo zui ta ti soin Chief Minister chuan kumthum chunga mu anin be sei an mu le thei tak lo chu cheng vai bel the sang thum janga chunga tlingani ati Chief Minister chuan hetiang har sana hian achima wangin an be se ang takin na an thok theilowa thok thei ni se chu tun kumnga chung hian Mizoram chu sang taka an om arin thu soya hun tha an ne ni ngai chuan Mizoram resource om ang te hai chuak tam le zolin Mizoram chu na sataka choi kan thei ani ti an hu chian thu soya Mizoram thil thar chu ten reilo te chunga Indiaram khopui lian athen the nan lengpui airport po thom that chho zelani atibok Deputy Chief Minister puton le chuan an sarkar chungin na anghet lova thokmi sangni som pathum an da nget to ti asoi he thui voina Aizawl press kapa a department chanrang malak na shrila chanchimu mite komna Deputy Chief Minister hin asoya Deputy Chief Minister chuan sarkar na nget lova thok da nge za chu contract atangin mi zani som kuwa master role provisional employee atangin mi sang khazaruk somret pasari le work charge atangin mi som thum parukan ni ti na thok tu MRT soi thin te chu andin mun chu mumal lo rei hle da nge don point dan mumal omlo thin thule he DPNAR in ngun taka azir chen hnuwa professional employee PE tia vu an ni PE te tan hian seniority po siamani ham thatna sang casual leave le medical reimbursement te po siam sakan ni ati tun ma MR mai ti ang chi kha ani to lo tuna chuan PE mumal taka kan lak to kha chu service khan regulation na kal thei chen an lo nei ta ti chuan atira PE angin lut ma sela an tan kom khati khan kal zel na kha lo hunga an tan security alo om chho ve kha voinia hianin thil te deu angalang si ma se an tan hlut tak khani Deputy Chief Minister chuan sarkar na tharlak an siam za chu zakwa somnga pali le CSS atengin somni pali ni thu soya post rock no kha chu promotion atengin sangli zali somthum pasari limited departmental exam atengin sang khazathum pali le direct recruitment atengin sang ni zani somporiat ba ka CSS sa somni pali ani thu soiboka heng ba ka yan nadang chu angai anga kualin promotion mu hun to te point promotion muin kaldan pa ngaya tluanga akal reng thu soi ani puton le chuan sarkar department te chu hun kal zela an na te pungin thoktu po anin dailo chove zel ti soin na thoktu sik soi le semrem ba ka ti lena ngai hunan a thlen thu soin tu na po
Agriculture Department, Horticulture Department, Health Services lam chu tun tram chungin restructuring ti ani thu soya department ten enronin cabinet approval turin ro manna siam chho me kani hati ram chunga damdo in thazole damlo te tana him te na National Quality Assurance Standard NQAS manga endik ani nu in tun thani som pani khan ibok Primary Health Center PHC le Thingsul Thia Primary Health Center te chu NQAS certificate pack anni NQAS noya hian PHC damdo in endigna standard hi somnga omin heng standard sang noya hian endigna point sang sangkhazali som pakwa la omle a hemi endigna point ba ka hen hospital thoktu zong ten interview ma chon vek boka heng damdo in pani te hi kumin July ni somhi pali tanga ni somhi pasari inkara state pona tanga local NQAS external assessor Ministry of Health and Family Welfare ti te chuan arun endika heng te na sang manga te na hian ibok PHC hian za samret pako point pathum paret mu in Thingsul Thia PHC te hian za samret pali point pasari paret an mu a NQAS hi National Health Mission noya program pakhat ni in ramchumi puiten sarkar hospital tha an nei theina tura kalpui ani mi puin hrisel na tha an nei theina na central sarkar malana be pui Ayushman Baf chu lunglea po CMO kaishuna noya kalpui ni a kumin September ni som bathumaram puma a honna ne ani zo chi khan lungnei DC Hovin DC conference hall a honzuyani Chief Medical Officer Dr. LC Li na chuan lungnei district hrisel na be pui Ayushman Baf hi honani atang khan an kalpui ngal ti soin kumin December tha thleng hrisel na campaign an nei don ati a tunlai hian ABPMJY hamthana dong tu te hne na Ayushman card semme kani a Khathar tirlama CHC sanga health mela ne ni angati ainta tolak malak na tur an siam angin NGO ten an tang rolin ti sen pek run pui bot saite zina ina hrisel le thiang him na campaign le hrisel dan endikte mi pui wan tang huwa hrisel din hun zirchian te le ahnu kharnan organ donation bidang ta na pek chungchang en zirtinate nei ani ang September ni som por ko tanga October ni sari theng hi Osman kat sang golden kat ite healthcare kat kan tiang te khatiang kha sem na huna turania som por ko ni sari October hi health mela kan renga CC ate health wellness center ate urban primary health center urban health wellness center le auxiliary health center ate kan kha mela health checkup te kha kan nei thin don ti na Rashtriya Poshan ma sani samni pathum man meka Wain Khan Serchip ICDS office hoi hotin tribal food fair and cooking competition to Serchip kon pui visi hola ne ni a Poshan Abian block coordinator Laldin Puiral te he hun hi kai shruin September tha hi National Nutrition Month ani angin ei tu thaler sel thela na konga malak thina ni ti a Serchip CDPO pi karil lalpari chuan chotha tangka ne le no pangta na chotha ban phak mai omte thiang hnu na sel zo ka song bol ni theinan malak atul zia asoi ani ein siam siak na tan endik tu pilan hmangai zoli MSc Food and Nutritionist chuan chotha om zia te taksana mamo e tu tha khai na le ra e war atul zia te mi tam takin na ben von BP sang heart attack le stroke an na chan chu za asom sari chothalo an law lu wa ngani ati sa le momlam e na sadutuk thado zia le ban pha ka khai na ra te theite e war athat zia asoi lang ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Wain Khan Rajya Sabha Women's Reservation Bill soi ho tanani a nimin Khan Lok Sabha chuan he bill hi soi ho pomalo ni to a MP Zali somnga pali chuan he bill an thopa MP panin an thop lo thung ani Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal chuan Wain Khan Rajya Sabha Women's Reservation Bill he puluta pu Meghwal chuan Schedule Caste and Schedule Tribe mechele tan za somthum pathum quota hausang na turpo he bill hina tel thule in sianele BL siam that angai tur thu soya BJP Shuai to JP Nada chon Women's Reservation Bill chulung rol taka Rajya Sabha po an pasarin thu soya Congress Shuai to Ranjan point he bill an thop ti soin parliament me chi omzat ti pun atulati thu soi ani Voin Rajya Sabha in khoma hian chairman Jagdip Dhankar chuan vice chairperson atan me chia sompathum arwata Women's Reservation Bill soi honi chung heng Rajya Sabha MP me chia te hian vice chairperson Chanvo hi an lu don ani Sarkar Pichon National Award har Rashtriya Vigyan Puraskar Siam he National Award hi Science Technology le Innovation lama mimhing thate hlan turani a Scientist Technologies le Innovator thok thate pek turni in chuang li athenani a Vigyan Ratna Vigyan Sri Vigyan Yuva Shanti Swarup Batnagar le Vigyan Team te ani he wat dong tur thodu tan kumtin January ni som pali tanga National Science Day February somni pare theng hun honani anga
May ni som pakhat National Technology Day award dong tur te puan tur ni in August samni pathum National Space Day award hi lanthin ani ang Chanchinthar cherti topna na tang pui Mizoram State Chief Information Commissioner Tharatan pujon ne laya IPS rotani State Information Commissioner Ratan pumangjagam to thang IIS retired rotani bok Deputy Chief Minister puton ne chon an sarkar chungin na anghet lawa thokmi sangni som pathum anda anghet to ti asoi Voin Khan Rajya Sabha Women's Reservation Bill soi ho chanani sarkala puichuan National Award Thar Rashtriya Vigyan Puraskar Siam chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chuani